sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Ketika meninggalkan pesawat nanti, pastikan anda telah membawa seluruh barang bawaan anda. Hati-hati ketika membuka bagasi di atas untuk menghindari kemungkinan tertimpa barang-barang yang bergeseran selama penerbangan. Atas nama Kapten dan seluruh awak kabin, kami ucapkan selamat jalan dan kami berharap dapat berjumpa lagi. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendarat. Sila terus berada di tempat duduk dengan tali keledar masih terlekap sehingga lampu isyarat dipadamkan. Sebelum meninggalkan pesawat, sila tentukan tiada barang yang tertinggal. Ambil perhatian semasa membuka penutup ruang simpanan di atas anda kerana mungkin kedudukan simpanan anda sudah berubah. Bagi pihak kapten pesawat dan anak-anak kapal bertugas, kami ingin mengucapkan terima kasih dan semoga kita dapat berjumpa lagi. 女士们、先生们，我们刚刚着陆，请您保持入座，系好您的座位安全带，直至座位安全带指示灯关闭为止。离开机舱时，请您带好您的所有物品。打开您上方储存箱，请小心，物品在飞行过程中可能会有移动。我谨代表机长和机属人员向您告别，希望不久再见到您。谢谢。 Ladies and gentlemen, we have just landed. Please remain seated with your seatbelts fastened until the seatbelt sign has been switched on. When you leave the aircraft, make sure you take all your belongings with you. Take care when opening the overhead bins, as the contents may have shifted during the flight. On behalf of the captain and the crew, we would like to say goodbye, and we hope to meet you again soon.